قیران آبوریه یا ترکیه باندورا خو لحمو بشن جیان دکه و لباکور کردستان جی دبه سدم کو لگوندان آجالوانی کم ببه. لگوندن در دورا قرش داغه جبر کو لیچون خودی کرنا آجالان زیده دبن آجالوان جی دبیجن ایدی او نچارن کو آجالن خو بفروشن. یک جوان گوندان جی گونده کفریه یا گریدای نافچه چناره و آجالوانن وی گوندی آماجه دکن کو daha تاوان جی آجالوانیه یا و او جی اگر وصا بدومه دبر به نمانه و بچه. كليا كاي 2 مليار جا 7 مليار توناوي حيوانا يعني امريكا خودي دورا سيشل بس كي ماي او جا بروش مان عرش بب اما تيرا شبه بروش متغوري وقال ما تنقش كبر تاشلغي يعني مش بيد مملكتي نكا دركب هل بي حيواني بقر هر زوزانا ودرو برا بقر مصرف ما بردر حقيقة قيموني مثلا 20 مليار 30 مليار قرش قرش تاوي داري ولا حيال راتون بريمه نافي كبري نا عرده نا آوه نا تشتقش كبري نا جيتشم دبي قدر فقي در تاش ديوارات شغلن او جبو خوارنا ما اتشار كله كلام نكاز كي وان تير بكن او بوشه حياتا ما تنو يعني الفرا جيتشم تنو ولا كذي مجرس وباطي مجرس باطي مراش قرية لگوند کفریه به پرزگریکا کمبونا آجالوانیه و گریدایی پرزگریکک دن دردکه و هوله کو جوانن گوند جی جوه که به نینی به باندور دبن و جبر کو لگوند جبلی آجالوانیه کارک دن نینه جوان جی بیکار دمینن. مقاد هرم استعمال خرا إيش كي واخوش بقرم يا هاي فرا جيش ملابن مقاد هرم يعني فرا بوش قن حياة زور يعني مكتب اخوان معايا ورطاق لي اخوان من مذاكر بوش عائلة شعب عائلة مدرسة يمين من اخوان عائلة من نكاي جيش ما بقرا يعني تو ميزاتك قلمك دفترك يعني بو 5 مليون 6 مليون نكاي مخودي كرامة يعني نكاز بخوان دا جو برشيبون مجبور مقول بردا مدرس كاري شغله غير از مكتبي ناخوين مكتب بردا حياة 8 مخوان مكتب نابد geçim abi nikay mektep bu khanda. Em derre işi kare çoli mesela derdekin. Bu mesela ne abi geçme mecburan abi. سرجمهریه گوند کفریه 1200 و تنه د سال 2022 ده جسادی زیده تر جوان جبو کو کار پیدا بکن بر خدانه متروپولین ترکیه و جبر و کجی لوی گوندی هر کدچه سرجمهریه جوانان کم دبه. ماهر یکسل کردستان 24 گوند کفریه قرجداغه